Sandara. Sandara rero Sandara. Ubundi boss katampemba kankorera kubusa. Boss. Ndabyerekerero babya uranyakura uri nkande nubwira akabazo mfite. Akabazo nyine ako kubura kungango urava muri urugo shaka yavuga ukavuga shaka nizuru kugira ndikiragira wakuze amapine yakuze kirakora mu nyuga gakuze oyada kwicaranye koko boss yakuze ibisabuni isigaye yatije yose nameshe wagira ndago organizaga ibintu ikaritration yarashize bikarita ahubwo rero boss wakwezi utakumvira kwezi kujya wibuka ko nyoko yaragwaye aho baragwaye njewe ndamukorera boss na hano ntiyambwiye ngo nje muhemba boss kandi ubwira boss nyere agukwezi nje kureba saa sita nzaje kureba ngo uje kureba ramwe ngo uje kureba saa yine ndaje kugura imyenda ngo uje kureba saa yine ndaje kugura imyenda ariko ngo saa yine wasubira mu rugo boss wagira ko kungora saa yine ni boss uyu munsi ntaguresha ku kazi ni Sandara oya umunsi ntaguresha ku kazi wenda kubenye nini ubwo umujagira kubundi nta mugore wawe ufite ariko kamingire kazi naza kubisubiramo goro ku kazi wakerewe ubwo turavugana kazi ngende ariko uwo muntu uje kureba simbizi sawa genda ariko wisubireho sugoro ruraruka boko nta gwabonye umugore birufunye nuko zaratari kunyishura gwega budura bi ariko boss aragiye Sandara wanje Sandara dakama telefone yari yansimanyira kanze nyatsi telefone ko ndaje ngure telefone yataci tagatora yanze kwaka wapi rati Romo bebe sheri wanje mforoza ku mutima I love you so much mwege warumeze ute Sanda ndagukumbuye bitavugwa aka kanya tuvugana boss aratumutse nk'umwatsi bitabi ihuta tuvugane gatoya bitanu wewe ndatamikubida nanatumiye abanywanyi banje mu musi mukuru Rezini mbavuze ubwo barajya nabikiga ntabwo bakundaga ibiryo uraje sawa Sandara sheri wanje sheri nari ngukumbuye bitavuga uhuyemo njinda vuga ati suko boss katambembaga umuntu ngare uko yagusokanara cha boss Sandara ngino wicaye tuvugane gatoya Sandara ameze neza nta kibazo bitwaye umwanya banje bikigali bavuze ngo baraza mu munsi mukuru cyo kuba hanze Ngerese shedi Ikintu cyari kinzanye se nagiye gusaba amafaranga hari akabazo nari mwena ngamagi amafaranga umuntu ufite telefone ingana gutugunza amafaranga y'ibikino mwese nabuze umuntu nigurisha ubuze umuntu yigurisha ako se warushaka ngahe ariko sheri nibageze kwa daddy undi ukibanyita daddy nta kintu kibuze kwa daddy amafaranga sibu ntabwo wagaruka kuyashikira ngiye kuguhereza iminota gusa ibintu birabo byacye ndanayohereza kuri telefone
ngeze ngo ndamaze naje kubituzara kwa papa ntuza kwa papa Purensi wabo ugiye ko ndaza kuyazana reka nshaka no kukureba buri kanya ahubwo se wamuhamagaye akagusanga aha nzi neza isoko biratema ni nimero kumva telefone yazimye kandi ndebo nimba nayicaginga ako shede ugiye ndaza kuguhamagara turanga kuvugana ngenda tambikora nk'umuntu hano ni kwa dadi uko byumva ahubwo nyine ndaza kujyana ujuga mu sawa ibintu biragorera nara ndashaka bitanu akosandara n'umwana anguye numva ndapfuye neza ndamanutse sandara ni cyane uzira nkweto na siviza 15 kushaka barabantu nimba barampereza mbona bitanu basi erikera hari cyo yamari ewe itaba bari bara kugira abashiri n'amafaranga halo ndavuze ngihute boss yavuye hano erike ihute ibyo bira nako ihute byose birahari urahansanga uraje ihute abanyakigarira ngo baje kunzura nta namazi gahari uko biragenda sawa ihute ewe ibintu ndazabishobora shamane yaje ewe ngipe Komera. Nanca kukwirabera warutinze. Abanyakigali baraye. Abanyakigali Ntacongereza. urambwiye ngo nzi wawe. Abanyakigali Ngo baraye. nzi wanje. Uko bajera. Si hano ni wanyora. Ubogoro nadi. Mvuze ku buryo wancumbekereza nk'umwotsi guco tugende. Baraje abanyakigali. Usibanyoni. Abanyakigali. Amafi. Abanyakigali. Ako mupolisi wa Manyoni. Yambwiye ngo ninja ndabona abantu nyine tudaherukana. Inje mbite mvuga. Hi. Nibaza indeta mbakiza. Hi. Hai uzukintu bisobanura. Muri ingegera. Mano. Sugo muri ngegera. Manyoni yaratubeshe. Habeshe. Uninga kwicara. Garagara cyagereza cyaho kirapfuye. Ahubwo reka mbere kikwigisha kugira ngo nibaza bihita bihurira. Ubwo rero ukuntu ibintu bimeze. Ubwo tugiye guhera ku Congereza. Abanyakigali buretse gato. Sandara. Sandara vuya. Ako nukazanya makantu katari keza kukunza amafaranga. ibiri guhurirana n'ibyo urukumbwira ra ibyo biri kuvamo. Sandara umwana Imana yiremeye ikashira kubitakanyama ikazana kandi umutsati gateraho. Saa sita, saa 7, saa 8 abanyakigali baraza. Over. Sandara zibara mutokosaga bamujyaga mu sombe. Kandi kumva byari birebire. Ubwo rero kanze kubwira ibintu by'icyongereza. Kugira ngo nibaza ubwo icyongereza turahera ku kijaniranye n'ibijyo. Bakubaza ibijyo ujeje urabwira mu Congereza ati mugaragaze mushake ibyanyu. Mugaragaze mushake ibyanyu. Mugaragaze mushake ibyanyu. Yes. Akwa nakandi kantu bigaza kutwigisha. Netu Lambetra. Ako vuze mbiki. Ako ngako. Karavuze ngo muringekera mutazi. Kwabitaba. Avuga icyongereza. No uravuga. None se mugeze he? Akira senyine. Vuge nyine uri kujuru abanyakigali. Ibyo mvekanye. Jambi ivugishiriza nimba taraza kubishobora. Telefone yawe si wagira ibagamo imirayi. Ushavuga bafata.
Hello. Hey, how was it the day? Katangiye kunegura. Hey. What? Where are you coming from? Ngo bitekeye. Yego sha. Ngo bitekeye. Ibitwa bizanye kugika pu. What? My friend, I see vegetable in our teeth. Na bagitifu ngo baraza. Bagitifu nabo baraza. Because of Ikikoji. Come.